ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ha kum kani ka juk kerdukam ka longpat ka khubor ka pasautanat ha ka baki arngot ki siparalok na themri bhoi ki balangam jelio bhasha phang ki kor ki bor technology kila shana ya ka wei ka website ya ka bakila ai kerteng the readx.in ka badai ka digital marketing website ka bala ban kamai lingba ki mobile phone. Kini kilong usamla Jasper Libe ubasa hakasinong Klee Umstem Ribhoy District bat usamla Saibor lang Makri ubasa hakasinong Tan Nong Yao Ribhoy District. Ya kani ka website la plipad ba da UMDC ka Umroy constituency uba isen ay hing ubala long kumukong san ha ringkat ka jingsa kilang ki longkemi ki longkapa bat ki bala shakhot ngobha. Na kabenta ki bakwa ban tep company bat ki bakwa ban join ha kani ka business kila ban pet ya kani ka website bat shatara jonga page kin don ki contact number ki ba phila ban contact ne pha message na kabenta kumno ban yo jing mentoy. Kadang network marketing kuma PE kadang flex kadang network marketing kuma kayo kaba ngisna bandi daka phone hakane ka business ngidon hikine ki e-books hakane ka business ki don lala ki jong ki don nadu ko sang spa 6000 khasan spa araja tu kemudian kono ke produk kaba nginyo physically kepangin pat bandar join hab kumbayo ki wei company ki wei ki tian mo kani kalong bai fully digital marketing kemudian physical fully kadai ke digital marketing kaba yadi yathi bai daka phone haka phone along kai kaba pla kani kasngi kaba mga rumah patrios ngau bagi parathan parasnong jungi nangni kin panmi kum kani ka website hagapor jungi wala dang lanang lasta ru kimpat da shempang ikum gini gicai kam kumno ban banai kam lem ikiwei kumno ban yarap ikiwei ban kentiu ya kayo kakot pli perdano ya kani ka platform ha kani ka sni tongin ang ka jing hapti ka bajam na ka basta kani ka sni ha ka ba MDC jani ila pli ya kani ka x.in balaseng na kini ki arngut siparlok bat ni khatsunan ya isa ba in ya ka benta ban kleg ya o entaki to ni adien ka jing hapti ka bajam ka hapti na ka sini ni apa Kibriu kitip bat kioi yang raya ngar ke jongi nginom de shu ki badang sadien Henry kabapen singau tenat susu hagane ke step kalong ba kini ki para samla ki jongi arngut kimi syakmat naga bentaban form yang kani ke company amar ngioi ba ngiim hagane ke generation ki bang ya kendu ya barok ya kendu sepang kata ke jing kerduk kam kerduk jam lene ke unemployment problem te kaneka senjam kabaki samla ki jongi ki sim kalong kum ka way na ki solution ki ban sol yang kata problem ngila visit ngila po yang kata website kakamram jongi kalong ba ngila ban join ngin join ante ngin pendam ki kerteng ki jongi ngin pendam ki kerteng ki email address ka password pat kum jurung ngin thiet ki package tada baburom ya I chairperson iba penyanyi kaneka program parlok samla ki ba na kiwi ki shnong ni bidan na polwi bat na larbang bat kumta ter kilong kapa ki samla prashnong baro ki bidan rangkat hakare ka step khadu kharwai na sudi manai khuble ka bakarpang na benta kini ki adu ki samla na kane ka dong kathan ki jumi iba Jasper be bat iba Saibor Makri bolong rangba shnong bi jung ni ka shnong ka jungi Kato ngada isu kemen ke bakra, ya kaban yo kum kani ke kubur kum kani kabu, ya kaba ilawan menkendu yang an kawi pakam ilaya share yang kani ka event ke bolong kani ke step naga bentaban pri ke website ke pertamai, ngampoi pun ba ki crowd berkat
kimi nakadong kathan ke jumi khamtam om de sutang na po riboy le ser nung po umsting kalawan na gaway gedul haray kibami nakasnong borumbong kibami nathangiyaw nakhling mustem kanor da bisukman ko kraw ngara sushlei kadon kabang amsyem na bu program shu shaway hakan ka step naman na suburong kabanang don kum kini kisam laban ni syakmat ya kawan penmi kat kan ka website but hagini kis dalu manem step shadil ngiken mau laragi kenu ikino company beper ngilap be ki founder ko founder kidai pit na syakawai pat kejela kiba de na Mumbai Delhi pat kumta ter omdan kiba wai pat kiba mi na kejela kejuni hanrai hakane ka step kano na sokmen ba ya ka website kaniga rukom ko bathmai digital kaba kin kamai hak rukom kami pade na kini sama cumi alun kitbok epi boro armut ba de lemba jupi pipin pau om tang na kabenta jupi hari na kabenta garwi boy hi bro ko pat nam ta jelahi bro ko tengah kitbok ba kaniga website ko jupi kalong gawe kaban yarap ya ka aikam ajam kamdei ke pipin mi ya kaniga website tang na kabenta ka jupi hadai pi aikam ru ki film entrepreneur ya kaban aikam i khun sama jungi ki babelai ngamong su haga jela barago we lagi kerentang haga dom kathan ke jungi haga umroi constituency ru kano ke jing kerdukam hari lemba kine kede go we ke bayolat kabailat ya ka yo kam yo jam ya kaban penpit penbiang ban pendap haga ying ki sen jungi ni haban ya be kat kum kapor kane kalau ke sni ke ban sa jing ke mau kalau hukum ke history bagian ki adut kya le kam ko bakraw larangi perkhat haga jingmut priu ko jonga gimla an mudur bakin poi perkhat perlong ya kan program hadu karne hanre haga ne step ki puri ya kan website ka digital marketing ka bagi khum sama jungi ki pli kadai bangin kamai tang na phone ka bangin penunkam hak ta korkom ka babha bi tanat kenang ba inyo income ha kata kerukom ke ba internet kenang ba ngilang pipit pipian jengkang kentu ye pi kinong song ba pindai bendu mensim lesai pinong ngi bebi ngi beduk ngimtip hari kidon kene hangne mensuar ngi kwa monjon ngi company beper ki marketing ki beper lesai tengi kendu ki market ki float ru ki bathok ki syukur kabangi sai ki lak ki hajar kibawan kibriu nasabar jong jela jungi bangimla bani kendu kiwan syukur ngi pajba der mata kadaw kentu ngai minsim khamtam kinai ni kiri kinong seng na kadong kathai ni jungi idam ni shanya ka baskan bat mangaru le se ondal de program ngan sa jonyo kumne khanang magalung ko jing kersan ni kani ka company ka pathmai jungi kabami na ta hakani ka por kaba kongsan kalau ngai kibok papil aikam aijam ya kidong song jungi ngaru matra itu khubor saudong jungi parok jungi ki para MDC ki parok rangba kaba kina kersan na mi ngani company ki jupi khnang ba kanang ki usakmat phidang la shu pantri hagi babun ki rukom ye phi baro khamtam me kini armut ki samla ba kinang ki usapang sakmat bat nginira perlok ngin ya thulem ki perlok introduce kini company kenang magane company kan long kabahet bayar ba hakawai kasni ngin i bakide kidon sakawai pat kari bakin pniat saka perthai hi baro kawai ya kan ka business ke jumpi bat nangne sakpat kandaran ka tapi hagino bino jinge jinjar kubri shibun ubrain ber kuibi Hey up ruko shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam up shwa namar kane kakta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo da ka bashet da kane ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang Henry pimdai pat banthe shanala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ka umpnyang syaka biodiesel tinamar kata lemba ka ruko kakot kakya pat kamar yang ru kan ktasyo
Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.